سليمان دمت خوش به ام خوازن ناز بگن مجارن گو هری زیادت ده بین نقاش کردن چنه آرمانجال در خصنا به کنگره ده دمک وها حساس ده جبونا که چه ببورین جوینه جبونا که چه اف جوین هاتیل در خستن آرمانجاوی چیه کسایتین ده حاضر بونه کرم کوشان باتی روز باش آراست براستی جی پشتی نمایا سروکاتی یا داویه جی گو شانتج بو گلین کردستانی جبو حچار پرچه کردستانی و جبو گو گل و نامه چاوا دخوینن الآلیه کی دیجی جبو کنگرا دوزدامین یا پککی و پشتی او بریاره گوتی ده هات استندن گلک پرس و گلک تشت پشتی و هر دو نامایانا ده مجی همی کسی ده تی دچوته براستی جی لسر استا باجار حسکه گو ام بیجن باجار حسکه و گندواره و الآلیه کی دی دربیسیه تلتمر زرگان ایرو لوی دره کمبونک چه بوی زیده تری سیست کسی وقت گوت سیاست مدار کسی سربخو هنک پارتین سیاسی و هنک چالکوان و آلیه کی دیجی روشنبیر و نویسکار لوی دره حاضر دبه جبو وقت مگوت نامه سروکاتی الآلیه کی دیجی کنگرا دوزدمین یا پیاده ور نقاش کردن اف جوین جالین برز الهام احمد تی ریوبر تی ریو کرن او جلوی داره تی نقاش کرن گو او هنک خالن سرکت دا ور نقاش کرن وک چلو اف بریار هات استندن پشتی تکوشینا 52 سالا جالین ام بیجن پارتیا کارکرین کردستانی چقاس او ام بیجن قربانی دانین جبو حچا پرچه کردستانی العالیه کی دیجی کار و خبات سیاسی گو هات کرن و پشتی زیادتری 50,000 شهید رو اف بریار جالیه ام بیجن ریبر عبدالله اوجلان هات استندن و گو اف بریار گو لناوا گلن ام بیجن کردستانی د ناوا گلن گو پشگرتیا و پارتیه کر و به دل و جان به پارتی ربون سر 52 ساله حتی آنها جی امی بخوازن گو هنک روشنبیر لوی داره بمرنه امی بحثا نامه سروکاتی بکن امی بحثا نرینوان جبو نامه سروکاتی یا آشیتی گو شاند گل ره و گو شاند پارتیا کارکرین کردستانی پککی ره امی جدوی وان ببهیزن گو ایرو لوی داره د جوینه ده حاضر دبید لوی داره روشنبیره کمریه محمد نور اوج مرا زیادتر امی پرساجی بکن گو ایرو هون باجار تلتمر هاتن بجداری و جوینه بونه ارمانجال دارخستنا و جوینه گو پشتی نامه سروکاتی پشتی کنگرا دویمین یا پارتیا کارکرین کردستانی دوازدمین بسرعه بکه پشتی او کنگره هون وک گلنگو حق سال ولات پاریز هون چاوا به نامه دوینن نامه آشیتی یاری بر عبدالله اوجلان لالیه کی دیجی هون بریارن گود کنگرا دوازدمین یا پارتیا کارکرین کردستانی هون چاوا دوینن دست به که دماغ خوش به دماغ خوش به اهلا وسهلا براستی ملت کرد تکوشینا ملت کرد جبو گو بگی مافی خو به 100 سالا تکوشین کری جبونا گو بگی مافی خو الولات خو کارب بجی لإنكار وجود ملت كرد جبرولو بدهج شورشن كردا تشيبون ورابون سرخوا جبونا بجين في ما في ليه صار 1987 بارتيا كاركري كردستان هات دامزراندن جبونا دوزا ما في قلي كرد جي دولة ترك بخستن دست بيكي برنگكي آشيتي خستن برنگكي سياسي بسکریکا کرد چاره سر بکن لی دولت ترک انکار وجود گله کرد کرد جبر ویه که مجبور بون راهشتن چکا ده 1984 ده حوالی عقید به چکداری خواستن خواه اثبات بکن و مافی خواه پیک بینن و اف 52 سال تکوشین نابنا كلمة ونابنا بحركة ودولة تركي جبونا جو أم بيجين ما في خوا جبونا جو ملتي كرجي وك ملتي دنياي أو جي بيجي ما في خوا و بالولات خوا بيجي الولات كي سرب خوا بيجي يانجي برنجا كي جرنجا كونفدرالي به هجر فدرالي به هجر شرنجي نظامي به بهفر أم وملتي ترك بهدور بيجين دما داوي
پشتی حقاس سال تکوشین پشتی حقاس سال سلاح هات شغلاندن لی خانه بو گو نه امکارن دولت ترکی تونه بکن و نه دولت ترکی کار ملت کرد تونه بکن لی هات خواستن گو دنگ سلاح بیسکناندن گو ایرو برنگه کی آشتی برنگه کی قانونی برنگه کی سیاسی چارەسەریە پسکرێکە کورد چێ بڤە سەرۆک ئاپۆ حەقاسە ساڵی یوناد هەندرێ زندانێدە بەرخوادانیەک پری گەورە لە هەمبەر زلم و زۆرە دەولەتە ترک مەشان بتەنە خۆ هەندرێ وێ زندانە هاندێ لەبەر خۆدا ji بۆنا gelê Kurd û ji بۆنا gelê Türk jî îroro dixwaze got 100 sala bê bivê 100 sala biratiya Kurd û Tirka ji bona îdî çek bêseknandin ev xwîn bêseknandin bi biratî milletê Kurd û Tirk bi hevdûr bijîn û xeyratê vî welatê han ji hemû miletarê pêk bê ji ber wilo em wek milletê Kurd wek dostê vê hereka han em dema got bi çekdarî jî şerkirin em pê rabûn û îro rojî em birêberê xwe serok Aporane û çawa Partiya Karkerê Kurdistan di kongrayê xwe yê 12 de got em bi vê gava got serokotî avêtiye em jî pê re ne em jî wek millet him bi vê kongrê re ne û him jî bi serok Aporane em aşîtiyê dixwazin em jî biratiyê dixwazin ku çareserkirina piskirêka Kurd li her çarperçê Kurdistanê çareser bibe bi aşîtî. براستی جی دولت ترکیه فاشیست سر کمار خو اردوغان را تم رنگ کشتنی تم رنگ سلاح کارتینه ریبر عبدالله اوجلان نها گاو کاوید گاو آشیتیه و او گاو جی جعالی پارتیا کارکرین کردستان جی هات اری کرن و یعنی امدکانن بیجن جی یعنی حچار پرچه کردستانی اف گاو هات پیروز کرن و دنیای جی هات پیروز کرن جبرگو گاو آشیتیه نه هر کس کان باویجه هون وکرو شنبیر هون دبینن دولتا ترک یا گل سر کشتنی هاتی آوا کرن اوی کانبن همبری وی گاوی گاوا باویجن العالیه آشیتیه ده العالیه گو مافیا گله کرد باکور کردستان بده دولت ترکی کانبه هم بر وی گاوا باویجن گلو براستی yani Erdoğan küçük kesi hatiyiz bu desthiladari devleta Türkiye li ser xwînê devleta xwe ava dikin li ser şer devleta xwe ava dikin partiya xwe ava dikin lê îroro mecburin gava go xwe neguherînin devleta Tirk xwe neguherînin rojhilata navî tev tê guhertin mecburê devleta Tirkî jî wek çiro rojhilata navîn a nû wê bê ava kirin mecbûr xwe biguhere ji bona go garibe hifadê li ser xwe bike wek çawa devletê rojhilata navîn îroro guhertin diwan çê dibe wek çawa rejîma Sûrî ket wek çawa Eyran ji Sûrî derket wek çawa gelek tiştê guhertin di rojhilata navîn çêbû mecbûr devleta Tirkî xwe biguhere mecbûr destê xwe bide serokatî ji ber aşîtî ew çareseriyê ji bona hebûna devleta Tirk heger devleta Tirk li ser vê fikrê xwe bimîne û şerê gelê Kurd bike bi rastî wê perçe bive wê perçe bive û devleta Tirk namîne ji ber got gelekî kesê got li ser xwînê xwe wicûda xwe isbat kirine çûne di dîrokê de gelek diktatör hatin û çûn ev Erdoğan jî wê here lê çareserî aşîtiyê çareserî biratiya gelayê çareserî got em her ev milletê got di rojhilata navîn de bi hevdûr bijîn bi rengekî demokratî bi rengekî aşîtî bi rengekî biratî got şerê xwîn bê seknandin û em karibin vê piskirêka han bigînin serî mecbûr Erdoğan destê xwe bavê fikra serokatî heger vê fikrê nemeşe bi rastî wê devleta Tirk helweşe û wê bikeve jî wek ku gelek devletê din jî ketin. سپاس جبو میوانه کی دیجی مره آراس همه نرینا وان جی بگرن جبو نامه یا سروکاتی یا داویه شو گاوا آشیتیه بو
گاوا گو سروکاتی آوید سروکاتی و به سالان جید زندان ده بحثا آشتیه دکه بحثا براتیا گلا دکه بحثا ما في همه گلا دکه نه ما في کردتنی و الباکور رجلات سوریه جی گاوا ام برچ عبر درباز دکن گو ام دبینن تجربه گل وی دری چه دبه لسر بنگاه براتیا گلا ما فين گلا ام دبینن برچاف چقاسی هر گلک لویدری گاشتی مافی خو کانه بزمانی خو بافه کانن خبره و ببین وک گل هون نامه یا سروکاتی چاوا دبینه هون چاوا و پیشوازی دکن یعنی سپاس شخوا ای پارتی آواکر سروک آپو بو دست پیکاوی هفته و سیاد دست پی بو و هفته و هشتاد هات آواکرن کنگره خوی عولی گونده فیسه آمده جبوی هایی امدن مادم سروک آپو وی پارتی آوا کرد هفته و هشتاده شخوا بریاری وی و بیمینی حیات داوی وقتی پکی که فسختی که جارد بریاراویه ام بین سر مرسلا آشتیه و بریارا سروک آپو نامایی وی گچون هر چهار پرچه کردستانی ره و چوش پکه کره شخوا پکه که داخوازا سروک آپوی یعنی سروک آپو بیچه پکه که نبونای تنیج بر سروک آپو پکه که آوا کریه وی او منیوستو دانیه ریا چارسریه دریاوی رایه اما بین سر براتیا گلا ترک حیا جوان بین یعنی آشتیه ناخوازنش بر گلک شورش کرده چی بوی ترکات تجاری نگوتی اره انه ما في بريمن او ما في واجي اوكي ما جيام كنت به جياند جا امد بين شيء امد بين مادام سروك ابو بريارا ويدا كتيه جبو اگر بس جبو اشتيه وجبو جواكا ديمقراطيك امد بين شيء بريار اسروك ابوي امجي حياه داوي به بريارن جبو برياري گوش کنگره دوازدمین یا پارتیا کارکرین کردستانی جش بو فسخاندنا پارتیه جه گاوین حتی آویتن جبو دانینا چک جبو نبکارینا آنینا چک جبو وک هون چاوا دبینن یعنی 52 سال راستی جی هون دوستی حرکتینه و اب حرکت زاروک خو تبلی وی حرکت کرن هون اف بریاره چاوت بینن هو مالباتن ولات پاریز و مالباتن وی حرکتی اول اف د پنجه گولانی حیا هفته گولانی اف کنگرال دارکت شخوا کنگر دریا پکر دارکتیه و به نامای سروک آپور دارکتیه دوست پیکده ام دوست وی حرکه هانینه و اف حرکه هانی تجاری جبو مافی کرده خو ندای پاش دائما قربانی دانینه و شهید هری یعنی پنجی و 2 سال شهید داتینن و اف شهیدانه جبو چنه جبو مافی گلی کردن شخو وقتی مگو سروک آپو بریارا پکه دا و کنگره اولی وقتی هفته و 80 دا د کنگره 12 دی وقتی بریاره خود ده بریاره شخو پیک بی جبرچه املتای میلیونا پیوهاتی گردان یعنی 20 کسابو 7 کسابو 10 کسابو ایرو میلیونا و هر چهار پرچه کردستان امنا بین هر چهار پرچه دنیا ایرو کتاب سروکا پوته خوندن و ریا حله چهار سریه دریا سروکا پوریه جبرچه چی پیواجویا گدایی برخه تشت نه دانه برخه حیا داوی ملت پیو گریدایی و هم دنچه امی بریار سروکا آپو ربن حیا داوی سپاسش بوا سپاس بلی آراس حتی آنها جی جوین بردوام وقت مگوت اف جوین هاتیل دار خستن جبو و پرسی گود سری همه کسی دبو پشتی نامه سروکاتی براستی جی پشتی کنگره 12 یا پارتیا کارکرین کردستان همه کس گلک پرست سری وان دبو لویدری جوین تیل دار خستن وقت مگوت جی بریز الهام احمد الویدری جبو گلک خالن گو تی نقاش کرن او ور نقاش کرن ور زلال کرن او پرسی گو ور کرن جی برسوان ور داین لویدری او
جوین بردوام به حتی 4 ساعت زیاده تر کیب لی گوری کمیته آماده کار جمر گو زیاده تری 4 ساعت جی کسی گل و دری حاضر بود جی بحثا سیاست کسی کر براستی جی حتی آنها کس و خلق ما باجاری گو در دوری حسکین حتی آنها تین اف خلق دربیسی نه گیهان و دری واجی درباسی قاعد جوین دبی بله آرس بله نوچگان مسلمان طویل گلک سپاس جبوته و میوانه تا گو اب آگاهی درباره به جوین ده به مرا پر بکرین مالا و آبا